Uladai press uladai teng MLA ko UDP mai kembe. Iba Ardan basta boy. Magiwana ko si jungay omba. Kini ki parti lumbar boy kini ki wa rim ki long so wara na ko batmay ba. Jingkela yang kita fi. Tamagam susu ke kelas sa ganong ampe. Mereka jintip cuma kalau kene. Habi idong na UDP. Yung balay ba rin bilang na UDP. MD hangi dong ka jingker may wala jingkela. Haying doktor dong nang kemau ngai keren di galong membesiri ko po. Nang tulang ni telah elect siya ka HSPDP dalong presiden Jongi. Ligi beriu balik iwan mata beres HSPDP ditangang ni bonra jingkela. Ong ta. Ni hapeng dia ke bahasa sama ni we are telling the facts. Imdai bagi condemn mo ni Indonesia. Hari nang iru pinati ulamino. Barang itu bahaya ka. Ano umlong mentrelang bagi garo umlong trelang banu-banu ni megalia. Te mino nang iru hana manwara jingkela. Sahaka UBP. Dan ngita yang yonggong na yakani ka ribi jungi kani cek meri ko bekerpang. Min sitom bani kren ni jingkela. Ni kamdai bonong penne pensa penbah. Penne pensa penbah. Agak pergi le jong ngajukren dia kata. Tam kata kalabiang. Kinya penjela susu si penjela susu. Tambah sulong bagi pajak bagi jungi iklek ban kali deh. Ia klek tang. Ndeng de kitang pun talabiang. Boleh bidon hantai independen maswa. Boleh bidon lagi UDP maswa. Menol supa. Boleh bidon lagi HSPDP menol supa. Mo bentar-bentar. Ketua Gadi Kejengkren jong ba KP Pangyang Presiden jong kesek HSPDP hak khasau tarik urang pang Raja Arpsau hak puai balik menyerap election ya ba rawajun khajarin hak yo makerwan nakam tak election MP. Uba adan mila basai umat hak jelang balang menin kasni kata ka arp khanda tarik urang pang Raja Arpsau ulah hiasna nak pok snong tenghor ka badi kesnong jong ba KP Pangyang menpensyaya ke ka ba KP Pangyang ulah keran hapo yo makerwan. Barang bau barden ukla nagawai ka party syagawai ka party bat doitang nataga jingla ka bangi iho barden balay nahaban mino naga UDP banlet syaga HSPDP bat banmi naga HSPDP ngalada ban batay hanga ka uniform kamdan jingwat klam ganongrim Kalau ke kertang jong ke parti kamla ban penim ya ke jat menriu lari ki nongrim ki bala sang ya ke taka parti kem dan syuaka denan mar ke taka taken umait hoping ule haga nongrim adu basri ke jiap ukram ya bakla ukram ne kershan sarkar tang banyo syuki lade usai bat marwai bonsin namar udan haga nongrim Mereka idani ke bakum kita ki nongram, hagi kita ki sang peltai, hagi ni ki sni ke bamanda, kita keluar ban syah shitam ringkat dengan nongram, jong ke parti, mereka keluar punya penyo, ya ki nongram jong ke parti, tang nama tak jimun to shinat. Ubar dan ukhrami, nagi ni ki parti, komba, ulakren, lagalong naga UDP, lagalong naga HSPDP, nama arbau kuat jimun to shinat Kada halau di nongrim. Hagapur bangi telok. Bata sang UDP. House nam arjar khapra. Kathong gajungi kalong. Bangi kwa banyano yaga sarkar sang riulom. House nam arjar khapra. Dain marga tarang ilay bek. Bangi telok. Kasarkar kabandan Kongres. Kesarkar kebandan BJP sebab ubar dan uramno ausnam ajar khatra jayu nyo sarkar ayo usnam ajar khatra per election nila benya ke Kongres per election nila benya ke BJP upat ba nong kersyan jingi ula isi ya ke Kongres ula isi ya ke BJP ula kersyan ngi dalam election ni try bano
Kongres. Yende kinongelam kibakloy ban kelat jutang. Habang ila kulari upad ba laraga daily ban syong nagaleng persyaru ayin syong tamang ikwa yaga sorkar kabailam digi seng trawi seng rurum. Nilayo ayagalat. Haga tu kasnam arjar katra. Klem ke Kongres, klem ke BJP nilala bantau sorkar. Tolar ki om ki kwa bani trai bagata ke BJP. Namar bagi don kam se Delhi. Lesi ni kran halor ke nongrem, halor ki kendon. Ndai ban shulai trai mala. To komu priu, ubalailam ya ke parti HSPP. Haji remsan yalap election di bangla kran geleng-geleng. Ngamla bat ngamdon ke jubab yu patba. Delar katakan nongrem ngal resign no kumu presiden jong ke HSPDP. Ngalah hiar suki suatang kumu presiden. Ngakhem padi ya ke parti. Median bangla hiar suki kumu presiden. Amdan syuk bakhen briu. Amju pentip ayay syuk. Yakinong dikam. Kat hadu bagi play ya ke office. Kabanya sedang ban pensiona kapor bangalong presiden. Prapaw na kay sispa ang alabanong lapendap akapol bangalong presiden. Hindi ang nakipli ka party office tang ban pentip ro kim pentip. Tu pada utap ya kata kajing sisya. Namar balay. Balay. Bakem ko asu bauli undan hapo ke HSPDP. Dan namar kata kadaw. Ngala perkat ban sange no igini kikam san perfei. Ngalarai. Haga hukum perkat jangan simet. Mulai kalau ngaba yang abangan raikut nama ngarem tang nyo pendrubut. Anda mentang asro tu syai. Bagi ke barok kalau gejing peniat ke jong play ubang ang syakri. Ubra pinggem re ano ya. Ngampai perkat bagi jurem ke jengah haga senem arja khatra. Kami ke plan ke jong play. Ngampai perkat bau play la tingkai lupa kini kiri orang ba. Ye Dr. Ricky Eji Sington, umay kay nihu, usyagri jo utray, ubam judan por gikam politics san perfay. Baunuan banidan hasenda ban ay musim. Banong gakti kaman gakti kadang. Ngampoy perkat bu Dr. Bas Kamerbo, way ni kinong aiktin jungi, noy kay nihu. Ubriu, ubrang gajing start gajing syampang, ubaki wiki party, kila kro, kila kujor, kila kwa abon pinyaso andre uniru. Kwa ban pineso ban no pendan uladan bengkat ban ngi menta kidan sibon giwe pat kinoi kai college kibele smok ban ni rem bat giwe kire start kire champang kire orang ba ban pelong yang ni ka seng ban seng ya ka voice of the people party halor kin nongrim giba scam but haga jing shane atli how blame bangi shakri